re tlose ngwao ya rona ngwao ya sekgatla bontate le bona ba emelle ka gore nna ile ga ke tlhale ba ka itlha re tšela mo mogopong wa Setswana re silela mo dikike re sa tše bopi ba tshipi ga go tla go le mmetli wa mogopo ga gona mmetli wa kika ga go mmetli wa jokwe kana sekei bana ba rona ngwao e a nyella ka gore ga ba itse diwa tse rona re kile ra di bitlela ra ba ra di itse ra ba ra itse o pana kgomo re rongwa ke basadi nana re le basimane malapeng a bommaru re ne re rongwa re tsosa ka phakela ga go lengwa go disa dikgomo gore go te di a phoka e re kana kwa ya go pana be re di buisa dipana bana ba rona ga ba itse sepe ka mogopo ga ba itse sepe ka go ja ga Setswana mme go dira modimo ka gore pula ga e tlhena kana go dira rona ka go tlola molao ga re tle re na le molao wa pele o nne re go na le moila kgangkgolo ke moila ba kgatla le mo lona letsopa le re se ke ruta bana ba ka nna 20 maabane ko motsudi ke kopa gore moila ba o buisetse ka gore go ka se ka nna le moila ga le ya leng kgwana yona go ke kwa e dira e tla go palla ba ke la go tlola molao o nna re tsetsweng ka ona sengwe le sengwe se na le moila le nako ya nnenyane ya temo e na le moila mo letsopeng a re boele mo ngwaong e re tsetswe re e fitlhela ba gaetso re be re ruta le bona bana ba rona gore ba nne boi mo dilong tse dingwe ke a leboga ke tla bua go lekana ke a leboga mme ba gaetso puo ya me gompieno ne le mo lenaneo la tshomarelo ya kitso ya go bopa dinkgo mme ke tlhalosa gore thulaganyo yotlhe e buang gale ke mmefa ga e tirise e dirwa ke komiti e tlhomilweng kwa motshodi e leng gore maloko a teng a gonega mme modulasetulo mme ke bue ka modulasetulo hela ke Kgosi Segale yo se reng a tlhongwa ke Kgosigolo ka 2010 lenaneo le bagaetse gore re bo re le mo go lone jaana ka 2010 lekgotla la boditšhabatšhaba la tlhabollo ya maranyane dithuto ga mmogo le tsa ngwao le ne la ntsha madi la ntshetsa mahatsha le maratao lehatshe la Botswana, Swaziland, Malawi, Lesotho, Uganda le Zambia mme ko Botswana ra nna sego ya nna kgaolo ya kgatleng ya nna yone ya ntlha go simolla re ne ra dira dipatlisiso mo metseng e 23 ya kgatleng ra buisana le bakgatla ba le 222 ba re ruta ka ngwao ya sekgatla dikarolwana tsa ngwao e sa tshwaregeng di le 122 mme ka kgwedi ya December 2010 komiti yone ya be wa iphuta mme ya be botsa ba batlisise gore mo dingwaong tse le di boneng tse 122 ke dife tse lebelelang gore o ka re di lebaganwe ke go nyalla gotlhe go nagatswa di le tharo ya ntlha ene ya nna ya kitso ya go bopa dinkgo ya bobedi ne ya nna mmino wa dikopelo tsa sekgatla ya boraro ene ya nna tiriso ya moropo wa bojale mme tsotlhe tse ra kopa lekgotla la UNESCO gore le di sireletse mo nakong eo kgaolo ya kgatlha e ne emetse lehatshe la Botswana re ne ra atlega ka kgwedi ya December 2012 ga lekgotla la UNESCO le ruruhatsa le be le supa gore go boammaaruri gore kitso ya go bopa dinkgo tsa sekgatla e a nyella ka mabaka a latelang ka ngwaga wa 2010 ga re dira dipatlisiso re bone bo mmantswitswidi bone ba le ba bonang gaba ba le ba negela ka yone nako eo ke bone ba re ne ra kgona go buisana le bone ba e leng gore ga o morago re ntirela nkgwana gompienoana o a go bolela gore nya mo nako ya gompieno ka se ka go direla nkgwana ka mabaka a gore Setswana se gaetso ga sentetle o a go bolela gore nka se ka dira nkgwana gompieno ka gore ga ke na letsopaga nka se ka dira nkgwana ka gore moshalakane ga o ofa ke bone ba re ba bitsa re bo mantswitswidi gape go supa gape gore jaaka mme a setso a boletse melao e ne e go tlhagotlhana jaanong ga bonno bo nnang teng bo ne bo setse bo tsamaela ko go tsewang yone mebue e dirisiwang go ka bopa dinkgwanana ntlha boraro e be nna gore mo batsadi ba bane ba re ba buileng ba le tla gakola gore ba abedi ke batsadi ba e leng gore ba setse ba tsamaile mo dingwageng go tshwara dingwaga tse di masoma a herang bongwe le bohera bongwe le go tshwara dingwaga tse di masoma a supang o ntse o bereka ka nkgwana ke tiro e masisi thata mme go raela gore ga bona batsadi ba sentseng ba itseba ba ka tsamaya bo monna a rona le rona re tlo palelwa ke go itse UNESCO ya bere ka ona mabaka
mma re sireletse kitso mme UNESCO re file mabaka a gore le sireletse ke gore le dira lenaneo la go somarela kitso ye le leng gore ka lone le tla rotloetsa kitso ye gore mang le mang a itse rona re le UNESCO re tla bereka at international level mo seemong sa mahatshehatse mme le lona ko kgaolong ko kgatleng le ko Botswana le tshwane gore re diragatse jang komiti ya kgatleng ya dumela le seemo se mme a dira lenaneo la tshomarelo ya dinkgwana lenaneo le komiti ne ya kopa Phutedi Museum gore e emele mme e kope madi ko UNESCO e rile ngwaga ka kgwedi ya December lekgotla la UNESCO la ruruhatsa madi a kana ka $68,281 madi a ka tshwarang 700,000 pula gore a dirisiwe mo thulaganyong e simolotse ngwaga ono ka kgwedi ya Mopitlo le lesome e simolodiwa semmuso ke tona wa tlhabollo wa banana metshameko le ngwao go Botswana Thapelo Lopeng ga mmogo le modulasetulo wa komiti go Sesegale e tsweletse ya go hela ngwaga o latelang wa 2018 ka February mme mongame tsela e re e tsamaileng e ga se tsela hela ye motlhofo ke ga kolla gore kana Phutedi Museum ga re tse ngwao re be re e hetola tiro ya rona ke go tlhomamisa se ngwao e leng sone ka go dira dipatlisiso ka go batla bo maitsanape ba dipatlisiso gore ba tle ba tlhotlhe seo se re se tsang mo batsading ba rona go bona gore boammaaruri bo hakae mme kgwetlho e tone re lebagana le one ke gore batho ba bantsi ba tla go rona ka megopolo e ba nang le yone e leng gore ga re etsa re be re lebala ditlhotlhomiso tsa rona ga go tsamaelana ke yone mathata e leng gore le lebagana le one batsadi mo seemong sa gompieno le gakola gore ke buile ka dikarolo di le tharo e rile ka ngwaga o nengwe sa tswa go hetao ba UNESCO ba buisa phetolo nya ka ngwaga 2015 ba buisa phetolo a gore re ne re lebile kopo ya lona ya tiriso ya moropo wa bojale re ne re lebile mme re tlhaela dilo di ka nna pedi di ka nna tharo gore le di baakanya ka koo hela ya ka re ne re dirile go sekgolo wa saena ka 2010 ra be re buisana le mohumagadi Mamatshego ra be re buisana le mohumagadi Masingwe ba buisana yalo ba laelana gore a tiro e tswelle mme ga bo ga ra atlega ka mabaka a gore re tsene ke phefo fa gare thulaganyo ga e tshwana ke gore e tswelle go na le ba e leng gore ba na le dikitso tsa bone ba e leng gore ba dirisana thata le ba bobega dikgang ba fa bobega dikgang tse e seng tsone re ne re le bagane ke kgwetlho e tone e neng go twe mohumagadi Masingweng o rekisa moropo wa bakgatlha ga go a nna jalo gago seo se itseng o se tlogela kwa motshodi e ne e le gore tshwana ke gore re sireletse moropo ao ka gore ka ngwaga 2010 o na le dingwaga di le 140 years o ntse o le teng ntlha ye nngwe ya bobedi mongame ke ya gore re a tshwenyego ko Phutedi Museum ka gore jaaka ke boletse gore ngwao ya hetolwa bakgatla ba mongame ba re lemoga ditemoga dilo dingwe tse e leng gore re palelwa ke gore le rona gongwe re emele ga le motswaire re ba gaetsho tse ga se tsone dipatlisiso tsa rona mongame di supa gore mophato wa eme ha o opele dikoma a ke bomme kana ke borre go tshwana ke gore go be go na le mongwe yo ba opedisa bomme re itse gore mohumagadi tshwane ke gore a ba le teng ka ntantshitse lentswe borre re itse gore go sekgolo tshwane ke gore a ba le teng go tsantshitse lentswe mme maitemogelo a rona mongame ko Phutedi ke gore jaanong le mo masong le mo manyalong go a opelwa dikoma mongame seemo se se re tsenya mo nthagarageng e seng kana ka sepe re le Phutedi Museum gore a re a go hetola ngwao ya rona e re kwadileng ke ba batlisisi ba popota ba mahatshehatse sa boraro sa bohelo mongame le tshwengo la rona ke gore bakgatla ba tsone ke phefo ga go mokgatla yo o tlang Phutego mongame ka mabaka a gore bakgatla ba re Phutego tse di tsenwang ke mophato bone ba itse ba gola ba itse gore di tsena ko molapong mme ala ga di tsena go kgotleng
kana go raya gore go tla ba ba rupile rona manyala phafana bo lesole re ba gama ra go araba re re ke ne ke re ke itise matshwenya ga mongame gore kana UNESCO ya re gore re re ngwao ye ke ngwao ya gago o tshwana ke gore o isale morago o tshwana ke gore le wena o bo tlhomamisa gore ke a gago mme ga ngwao e le ha e beilwe le babedi o mongwe a ba gogela kwa o mongwe a ba gogela kwa UNESCO ya re nya mma ke boeleng go morago ba gaetsho nne leng se neng ke se le hile ke tsamaye ka sone ka gore ga le se le tlhaloganye ga re hitise matshwenyego a mongame ka go sotla ope kana ka go supa ope ka monwana tiro ya rona ke go dira dipatlisiso tiro ya rona ke boammaaruri mme ebile re tlo bo sala morago re lemoga gore ka kwane mo mphe batho go na le tsamaiso ya bogosi e beilwe mo museum mme ga le ka e lemoga e tshwana le teng go phutedi bo museum pharologanyo ke gore go na le ba e leng gore ba eta ba tlogela mme ditso tsa rona di a supa di a itse mongwe le mongwe a ditse gore ke mang yo o kileng a tshwarela bogosi ka nako ye ke mang yo o neng a romilwe ke kgosi kgolo nako ye mme dilo tse mongametse ga re di hetola mo nakong ya gompieno bana ba rona ba dikolo tsa primary le secondary ba ba yang ko Puteriko museum re palelwa ke go ba araba ka re bana ba primary re palelwa ke go ba araba gore nya ntle nna re itse gore go irwa jaana mo nakong ya gompieno ga re ba ra re ngwao ba re nyakana ngwao ya hetoga ne re tle re itse ba kgatla mo go lona gore a ga e hetoga ke jaaka e hetoga gompieno jaana re itse re ure gore nya mme a hetoga re kwa le ntse jaana go bohelong re a go tswelela ka thulaganyo ya ngwao e sa tshwaregeng kwa motshodi mme dikgwetlho tse di leng teng re dumela gore ba tsaya karolo go kgatleng ba teng kgatleng land board ba teng mo komiting ga ke supe re mogatisikwapa ka o teng mme modulasetilo wa kgatleng land board o teng mo komiting molaodi wa kgaolo ya kgatleng o romile mothusi wa gagwe gore nna ena a mo emela mo kgaolong ya kgatleng mo komiting yone mme ne re a go tswelela ba kgatla le re ya sebaka sa gore re kgone go dira tiro ya rona re sa mpampetse re sa le senyetse ba kgatla maoko a me a hella ke a leboga gago